Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 27 Munyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe bijyanye n'imirwano ikomeye yewe n'imirwano ikaze iri kugaragaramo za SCO 25 ni mu gihe kandi mu bice bya Kibati naho urugamba rukomeye ruri kugenda rugaragara. Turareba rero uburyo bwa retreat tactique buri gukoreshwa muri iyi mirwano aho rero buri ruhande ruri kugenda rugaragarwaho n'ibingibi. Turebe kandi offensive combinée, turaza kwabwira nécessité tactique nayo iri kugenda igaragara muri iyi mirwano. Turibuze kandi no kubabwira ibijyanye n'abasirikare baba infantry bari gukora position retranchée, ndetse turebe uburyo drone de surveillance tactique zatangiye mu gitondo cya kare. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na frappe du vertile, turebe ibiri kubera n'ibijyanye n'abasirikare bakomeye bamaze iminsi bari guhugurirwa ikamina ku bijyanye na altitude tactique base. Turaza kandi kubabwira PDP d'attaque, turebe bombe zo mu bwoko bwa OFBI DC50 ziri kurasa mu bice bitandukanye. Turebe na rokete S30, turebe kandi Canon Gash 32 ndetse n'imbunda ziremereye ziri kugenda zifashishwa muri ibi bikorwa bidasanzwe. Turaza kandi kubabwira defense antiaérienne y'umwuga iri gukoreshwa. Turebe kandi FIM 92 string ndetse na YS. Turebe kandi mitrailleuse 23-2, turebe filet de camouflage ziri gukoreshwa muri iyi mirwano. Ntabwo turi bugarukira aho, turakomeza tubabwira ibijyanye na frappe aérienne mu bice bitandukanye muri Kasopo uko bizagenze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na appui aérienne planifié, turebe kandi coordination interforce. Turaza kandi no gukomeza kugenda tureba iri kugenda biba bijyanye na defense en profondeur. Turaza kandi kureba iri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bice bitandukanye, turebe ibiri kugenda bitegurwa bijyanye na observatoire avance. Turibuze gukomeza kugenda tubabwira ibijyanye na combat rapproché, turebe retreat tactique organisée ya FARDC uko yagaze, turebe manque de cohésion opérationnelle, turebe uko biri kugenda ibi byose bikorwa ndetse n'uburyo biri gutegurwa. Turabwira kandi biri kubera Kasika, Kamituga ndetse no mu majyaruguru y'umujyi wa Mwenga. Ibiro bikaba bisiza abaturage bari mu gahinda gakomeye bijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na pillage yagaragaye aho abaturage basahuwe mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera muri Karisa yitwa Kirungutwe, kitwa Baruzi, Kahama na Chowe, aho rero ibintu byagaragaye ko bizahindutse biturutse kuri mobility tactique. Turibuze kandi no gukomeza kugenda tureba ibitandukanye biri kugenda bikorwa bijyanye na za mitrailleuses rule AK-47 ndetse na za mortier. Turababwira kandi bijyanye na opération de soutien tactique, turebe discipline opérationnelle organisée des unités muri ibi bice uburyo ziri kugenda zikorwa bitandukanye n'uko mbere bizabaga bihagaze. Turaza kandi kurebera hamwe n'ibindi bijyanye n'imyiteguro ihambaye kandi kakaye ikomeje kugenda ikorwa mu bice bitandukanye. Turababwira rero stagnation des lignes, turebe grenade offensive. Turaza kureba esprit de corps, turebe contre offensive locale, turebe appui aérienne, turebe kandi bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara bya fatigue opérationnelle mu bice bitandukanye bijyanye na symbolique militaire. Turaza kandi kubabwira écrate stratégique, tubabwire rero ibiri kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda bivugwa muri politique. Hagati y'indi nkuru ikomeye ikomeje kuyobora izindi mu zigezweho muri politique ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko abaturage bari gusaba Minisitiri Patrick Muyaya gusobanura no gusaba imbabazi ku magambo atesha agaciro aheruka gutangaza. Turaza kureba ibiri kugenda bivugwa
Turaza kandi kubabwira ko abandi barwanyi bapfiriye mu mirwano ya Wazalendo na FRDC muri Uvira. Ibiro nibyo tugiye kwibandaho mu buryo bw'iramvuye banywanyi. Tubaye ikaze ngaho tubashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone maze dukomeze kubana. Reka dutangire rero duhere ku bijyanye n'ibiri kuba bijyanye n'imirwano iri kugaragaramo Indege mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ibintu ntabwo bimeze neza, ariko reka duhere ku biri kuba bijyanye n'ibitero by'indege. Hari mu gitondo cya kare kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 27 mu nyonyo 2025 bw'ikirere cya Kivu y'Amajyaruguru cyongeye guhinduka urusaku rw'imbunda ndende n'urusaku rwinshi ruterwa n'imashini za gisirikare. Kuri uwo muri uyu munsi rero FARDC yafashe icyemezo cyo gukoresha APRN rapproché, ubufasha bw'indege z'intambara zirasa ku mirongo y'imbere y'urugamba hagamijwe gushyigikira ibitero by'ihuriro rya Wazalendo ku birindiro bya M23 AFC mu bice bya Kibati no muri Warikare na Kasopo muri Masisi. Nk'uko biri kugenda bigaragara, iyi ndege ya Sukhoi 25 izwi cyane ku izina rya Grash mu gisirikare cya kera, yakozwe na sosiyete y'Abasoviete yo muri leta z'Abasoviete. Indege yo mu bwoko bwa avion d'attaque à sol, indege no hafi igenewe kurasa ku butaka ikanashyigikira infantry mu mirwano ya hafi. Ni indege kandi ikomeye mu kurasa ahantu hazwi cyane, ikoresheje frappe aérienne de précision kandi ikaba ishobora gutambuka mu buryo bwihuse kandi yihuta. Kuva rero mu mezi 8 aheze, ibice bya Kibati byagiye bihindurwamo imirwano ikomeye hagati ya FARDC na Wazalendo n'ingabo za leta. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 2025 Abazalendo bageze gufata ibirindiro bine muri Kibati, ariko baza gukora retreat tactique, gusubira inyuma ku bushake. Habayeho rero ko ku munsi wa kabiri igitero cyari cyateguwe neza na AFC cyabaye. Nyuma yaho Abazalendo bongeye gutakaza ibi bice, FARDC yahise ishyiraho ingamba zo kuva muri icyo gihe hakoreshejwe umurongo w'intambara wa offensive combine, igitero gihuriweho n'amoko atatu afite ingufu, harimo infantry, artillery ndetse n'indege z'intambara. Ariko iki kibazo cyakomeje kugaragara kiri mu miterere y'igisirikare cya FARDC. Ingabo zo ku butaka zagaragaje inefficacité tactique, kudakora neza ku rugamba. Ntabwo zagumye zirasa, kandi kugira ngo zisubire mu duce twatakajwe byasabye gukoresha indege za Sukhoi 25 ndetse n'indege zitagira abapilote. Nibyo bikomeje kugenda bigaragara. Ku isaha saa 9:40 z'igitondo, raporo za reconnaissance zo mu bwoko zakusanyijwe na drone de surveillance tactique zatangiye gutanga amakuru ko AFC yari ifite imirongo position retranché mu misozi ya Kibati. Izo position zari zirimo abasirikare b'infantry ba AFC bari hejuru y'imisozi, mitrailleuse antiaérienne, imbunda zirasa indege mu 92 mm zashyizwe mu guhagarika ibitero by'Abazalendo. Nyuma y'amasaha FARDC isitanga itegeko yo gutangiza frappe de couverture, igitero cya mbere gikomeye cyo guca intege umwanzi. Niyo mpamvu rero Sukhoi 25 zahagurutse ku kibuga cy'indege cya gisirikare, ziza zikoresheje uburyo bwa altitude tactique base kugira ngo zibashe kurasa mu birindiro bya M23 ndetse zidakumiriwe na radar ndetse n'irindi koranabuhanga rikomeye. 23 yaba yarestaye, dore ko ari ibintu bimaze igihe kinini bigenda bivugwa. Izi ndege zageze hejuru ya Kibati zikoresha uburyo bwa pique d'attaque, kujugunya bombe mu gusatira ku rwego rwo hasi, bizongera imbaraga zo guhitana neza aho yikubise. Hakoreshejwe uburyo bwa bombe fiable D150, bikaba rero byahise bivamo guturika gukomeye nkuko bari muri ibice babitubwiye. Ni mu gihe kandi ari gukoreshwa za rocket S13 ndetse na za Canon Gash 32. Urugamba rw'indege rwasize Kibati yuzuye umwotsi mwinshi n'umuriro, bikurikirwa n'urujijo mu mirongo ya AFC. Ariko kandi nubwo indege yateye inkubi y'umuriro, AFC ntabwo yacitse intege. AFC ni imwe
coalition yitwaje intwaro kuri ubu muri Kongo ifite ubushobozi bwo gukoresha defense aérienne y'umwuga mu buryo burimo manpads cyase missile anti-aerian portifas ndetse zo mu bwoko bwa FIM 92 Stringer cyangwa se Igra Ace bituma suko 25 idahora ikoresha altitude iri hejuru mu rwego rwo kugira ngo ibashe kutagaragara. Hari kandi mitrailleuse zo 23 imbunda zo hasi zishobora kurasa indege iri mu ntera ya metero 2500. Hari filet de camouflage yo gutuma ibirindiro bidasobanurwa ndetse drone ntibashe kubibona. AFC kandi irakoresha ubwirinzi bwayo bwose. Muri iki gitondo yatangiye kubikoresha itera ibisasu byinshi ku ndege ariko ntabwo byigeze bihanura. Ibi byatumye abasasanguzi ba gisirikare bavuga ko FARDC yateye igitero kirekire kitari amahitamo ahubwo cyari icyifuzo cyo kimwe yibatishe. Bikaba rero bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru ari kandi yuko aragaragaza ko ku isaha ya saa 12:20 habaye indi frappe aérienne yo muri Kasopo yabaye. Ibiro bikaba zagombaga kuba ubufasha bwa aérienne planifié. Igitero cyateguwe ku rwego rwo gushyigikira imirimo y'aba infantry y'abazarendo ariko nkuko benshi bakunze kugenda bivuga FARDC n'ingabo za wazarendo ntibagira coordination interforce ihamye. Ibiro bikaba byatumye ibisaso byikubita mu misozi idaturiyeho AFC yari yemeye. Ikaba rero bivuga ko bizabashije kuza gusha bitewe n'amakosa yabayemo kuko amakuru y'iperereza ry'imbere mu mirongo y'intambara byemeza AFC yari ifite gahunda yitwa defense à profondeur bisobanura ubwirinzi bw'imirongo myinshi. Bikaba rero bikuyemo ibizwi nka ligne de front umurongo w'abarwanyi bo ku rwego rwa mbere bafite mu rutiento n'imbunda za PKM second ligne. Abarwanyi b'inzobere barindaga ibikoresho bagaba ibitero bya counter attack mu gihe kandi harera reserve tactique imitwe y'abasirikare biteguye kuba bakoresha ibijyanye n'imisada. Niyo mpamvu rero mbere yuko wazarendo bagaba igitero kibati AFC yari yashyizeho observatoire avance igenzura abari ku mirongo y'imbere bakoresha radio créute. Abaturage rero nabo bakaba bagiye batanga amakuru kubizi ingabo zifite discipline ya gisirikare yo hasi kugeza hejuru. Byatumye rero bifata ndetse bigorana kuba babasha kwirwanaho. Naho muri Kivu y'Amajyepfo turababwira ibiri kubera kaho Subisu muri Mwenga na Shabunda hari imirwano ikomeye yabereyemo yahuje ingabo za leta ndetse na AFC ndetse n'ingabo z'u Burundi kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 26 Munyonyo. Fdnb yageze muri Kasika igamije gufatanya na FARDC mu kurwana ariko AFC M23 yirushije imbaraga muri combat rapproché mu kurwanira ku ntera yo guhangana ndetse no kurasana mu buryo budasanzwe. Fdnb yaje gusubira inyuma mu buryo bwa retreat tactique organisé mu gihe FARDC itigeze yongera kugaragara cyane. Bizaje guhishura icyuho gikomeye FARDC ifite mu kibazo cya manque de création opérationnelle kubura uburyo bwo kuba bafatanya muri ibi bikorwa. Ku itariki 25 naho twababwira ko hari andi makuru akomeye aho FARDC na wazarendo basubiye inyuma bavuye muri Kasika ahitwa Kamituga ndetse no mu majyaruguru y'umujyi wa Mwenga. Ibiro bikaba byarasize abaturage mu gahinda gakomeye kuko bahagaragaye ibikorwa bya pillage baho basawe ndetse banangiza ibikorwa by'abaturage. Umwe mu baturage yagize ati amaduka bayatoboye, amafarumasi bayasawuye, imodoka bazangije, nta nzu n'imwe batabashije kwangiza. Aha rero niyo ingabo z'u Burundi zaje gutera intambwe zifata abasirikare ba FARDC bari gusahura zibambura intwaro mu rwego rwa discipline militaire. Ibiro byongeye kugaragaza ko ubushishozi bwo kugumana umutekano mu nzego za FARDC bikiri ikibazo gikomeye kugeza ubu. Mu gihe FARDC na wazarendo bari bamaze gusubira inyuma, AFC M23 yahise ifata uduce turimo Kilungutwe, Kitwamburuzi, Kalama na Cowe. Ibiro bikaba byashyize igitutu gikomeye kuri FARDC kuko bizerekana ko AFC ifite mobilité tactique, ubushobozi bwo kuyambura ibice bitandukanye mu gihe gito.
muri ibingi bikomeje kugenda bigaragara rero bamwe baravuga ko urugamba rushobora kuba rwaba rugiye kongera gutangira ibintu bikaba bibi cyane nyuma y'uko ku munsi w'ejo mu gitondo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 2025 mu misozi miremire ya Kasika ahantu hazwi cyane mu mateka y'akarere kubera ubwicanyi bwabereye mu myaka yashize humvikanye urusaku rukaze rw'imbunda nini za mitrailleuses za Roro, imbunda nto za AK47 ndetse n'urusaku rurerure rwazamurutse rwagiye rwumvikana muri ibi bice. Amakuru ari aha rero n'ingabo z'u Burundi zari zinjiye ku bwa mbere mu rugamba rufunguye zifatanya n'ingabo za leta mu buryo bweruye. Gahunda ya Fdnb yinjiye bakaba rero bakomeje kugenda bagerageza gufasha FARDC kugira ngo ibashe kuba abasirikare bayo bari ku mirongo imbere y'urugamba bakongera kugira discipline nkuko ro bigaragara kuva ku itariki ya 25 kuri ubu rero nibwo umutekano wagiye uhagarara urahungabana bikomeye nkuko ro benshi bakomeje kugenda babigaragaza bakavuga ko biteje ikibazo gikomeye. Kugeza ubu rero imirwano yongeye kuramukira mu kandi gace ka Kibati nagaherereye muri groupement ya Rubereki muri territoire ya Warikare. Mu busanzwe AFC ni igenzura kare agace. Amakuru atugera aravuga ko mu gitondo cya karabarwanyi b'iyi mitwe ya Wazalendo bafatanya urugamba na FARDC bateye ibirindiro vya FARDC bya M23 bakoresheje intwaro ziremereye ndetse nizoroheje nkuko abaduye amakuru babivuga. Kugeza ubwo ibi bikomeje kugenda bitangazwa ndetse no gutubabwira ibingi imirwano ikaba yakomeje ikaba yatumye urujya n'uruza hagati y'uduce hitwa Kibuyo na hitwa Kasheberi ruhagarara burundu ibintu biva mu buryo. Kuri ubu bikaba bimaze kuba ubwa kane ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zitera AFC muri Kibati, gusa eshatu ziheruka zarangiye zinaniwe kwigarurira uyu mujyi muto uherereye muri ibi bice. Byose rero bikaba ariko biri gushyira ubwoba bukomeye ku baturage kuko benshi bakomeje kugenda bahunga bava mu byabo berekeza iy'ubuhungiro, bikaba rero bizabaye inkuru mbi kuri bo nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe rero mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda agarukaho cyane muri Uvira aragaragaza ibikomeje kugenda biba aho imirwano yamaze iminsi ibiri ihanganishije ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo yapfiriyemo abantu 11 barimo abo impande zombi z'abasivili. Iyi ni imirwano yatangiye ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 2025 bw'ingabo za leta zabuzaga abarwanyi b'Abazalendo gusahura imfashanyo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa PAM ryahaga abasivili batuye muri uyu mujyi. Umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo ziri mu bikorwa byo kugarura umutekano mu ntara Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Rigani Mbuyi Kalonji yatangaje ko abantu 4 arebo muri abasirikare ba leta 2 n'Abazalendo n'umusivili umwe bapfuye abandi 14 barakomereka bikaze. Imibare mishya yatangajwe ku munsi w'ikigenekerezo rya 25 iragaragaza ko mu bakomerekeye muri iyi mirwano harimo 5 bapfiriye mu bitaro byo mu mujyi wa Uvira. Tariki ya 24 rero nabwo Abazalendo n'ingabo za leta ya Kongo basubukuye imirwano abasivili bahagarika ibikorwa byabo birimo ubucuruzi. Umunsi hapfuye 2 hakomereka abandi 2. Igisirikare cya Kongo cyemeza ko abasirikare bacu 3 bapfiriye muri iyi mirwano, hapfa abarwanyi 3 b'Abazalendo, aba basigaye bakaba rero bandi bapfuye ari abasivili. Turababwira ko mu ntangiriro kandi z'ukwezi kwa 9 k'uyu mwaka wa 2025 nabwo ingabo za leta na Wazalendo bahanganye bikomeye muri Uvira. Icyo gihe babarwanyi biri huriro bashakaga kwirukana Brigadier General Olivier Gasita woherejwe n'umukuru w'igihugu bamuziza ko ari umunyamurenge. Imirwano ikaba igaragaza ko ingabo za leta zikomeje kugenda ziteza ibibazo nubwo nibyo bafite nabyo bitoroshye. Agataho rero mu yandi makuru ayoboye yandi muri politike nuko abaturage basaba Minisitiri Patrick Muyaya gusobanura no gusaba imbabazi mu magambo batesha agaciro aheruka kugaragaza aho abaturage bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bamaganye bikomeye. Magambo aherutse gutangazwa na Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya wavuze ko Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ari igice gito cyane cya Kongo abaturage baharanira uburenganzira bwa muntu basanga ayo magambo ari
harimo kubatesha agaciro no gupfobya ububabare bamazemo imyaka irenga 30 baterwa n'intambara idahagarara. Abakurikiranira hafi bibera mu burasirazuba bwa Kongo baravuga ko ayo magambo atari y'umuyobozi ufite inshingano zo kuvugira leta, cyane cyane ingingo ya 63 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo risobanura neza ko leta inshingano bavuga ko umuvugizi wa leta yagombaga kugaragaza ubumuntu n'ubwitonzi ku mvugo aho gutuma abaturage bumva ko ibibazo byabo bidahabwa agaciro nk'uko rero bari kugenda babivuga. Abaturage n'imiryango iharanira amahoro barasaba Muyaya gusobanura icyo yashaka kuvuga no gusaba imbabazi ku mugaragaro ku magambo bafata nk'aryana mu gisebe ku baturage bamaze imyaka myinshi mu mibabaro. Banahamagarira abadepite b'inama nshingamategeko kumutumira imbere y'inteko kugira ngo asobanure ibyo yavuze kuko byahungabanyije ubumwe bw'igihugu no gucamo abaturage bice mu gihe bakeneye ubuyobozi bubafasha kwiyumvanamo no kumva igihugu cyabo neza. Umwe muri abo baturage yagize ati twebwe abavuka muri Kivu zombi twarababaye bihagije, dukeneye kurwana no kurenganurwa, ntidushaka ko twamburwa agaciro kuko dufite ububabare tumaranye igihe. Aba baturage bavuga ko bazakomeza gusaba ko ijwi ryabo ryumvikana kandi bagomba guhabwa agaciro nk'abandi baturage b'igihugu, cyane cyane muri ibi bihe by'intambara n'umutekano muke. Akaba rero ari ibyo bavuga mu gihe n'ubundi umutekano ukomeje kugenda uhungabana ndetse bagashinja uruhande rwa leta. Ni nuko dusoje banywanyi kuri dukurikiye bwa mbere itushonda sabonenga tubashyikiriza amakuru atosoye yabarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.